Ekitabo kya Zaaburi eshura y'igana 16 okusiima Mukama ahabw'okugarukira aha ncwamba za rufu. Ninkunda Mukama ahakuba ahuriire iraka ryangye n'okweshengyereza kwangye. Ndyaguma nimutakira nkiriho ahabw'okuba antegire okutu. Emitego ya rufu ekanzingazinga n'obuhuruzi bw'okuzimu bwankwata. Nareeba enaku n'obusaasi. Aho naaho natakira izina rya Mukama nti, Ai Mukama, ninkweshengyereza juna amagara gangye. Mukama n'ow'embabazi kandi ohikiriire, buzimazima Ruhanga witu n'omunyasaasi. Mukama arinda aborobi kunagarwirwe ahansi yanjuna. Magara gangye garuka omu buruhukiro bwawe, ahakuba Mukama akugiriire embabazi nyingi. Ahabw'okuba okakiza amagara gangye okufa n'amaisho gangye kurra, kandi wazibira ebigyere byangye kuterra. Ndyaguma ngyendere omu maisho ga Mukama omu nsi y'abahuriire. Nkagumira omu kwikiriza kwangye, n'obundabe nagizire nti nimbonabonesibwa munonga. Nkarawukiriza kugira nti abantu boona n'abanyabishuba. Nenki ekindizimurira Mukama ahabw'ebirungi bye byona ebi yankoriire. Ndyayakiira ekikopo ky'okujunwa ntakire izina rya Mukama. Ndyahikiriza ebi nahigire ahari Mukama ndi omu maisho g'abantu be boona. Okufa kw'abarikwera ba Mukama n'okw'obuguzi bwingi omu maisho ge. Ai Mukama, ndi omwiru wawe, omwana w'omuzaana wawe. Okomoriire ebiire binkomire. Ndyakuhongyera ekitambo ky'okusiima ntakire izina rya Mukama. Ndyahikiriza ebi nahigire ahari Mukama omu maisho g'abantu be boona. Omu bikaari by'enju ya Mukama ahagati yawe, iwe Yerusaalemu. Haleluya.